APDCL pen smart meter ke ron pona puthak KDCCI hin pen kache song asai kedeng Kitengsia Farman Angling Competition lang o kapar hi kache patipon Pinyada pa birtalong penili sami deng mirkiling pi non birtang ton pen arjuponikta non amaya huda bangke ajada sonse tami joy kela pen prabjin pen ke claim ke dama BDC maduta kiri la sonse Assam Power Distribution Company Limited T hek pen APDCL hin pen aprang abana meter box do an hek ponsi smart meter pipa jir ponlo bonta bangso smart meter bang kache thor anama kele anam kele pik pigajok radatum kaning rihang johang haisi nang do koklo la sojok Karbianglong District Congress Committee atum pen patir pi ponsi kedam tang pai pai ni phaing koira troksiar ni kache songa sai deng pon Ungresai Zindabad! 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 Ungresai Zindabad! 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 Raijodol Zindabad! 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 Smart meter bondho koro! Bangso kache song ahut KDCCI sai hemalong pen armu chejeng pangcheng ponsi difurong so piarlo kache song par omplup an pinlo bangso ahut BJP sarkar down smart meter inghap nang jipusi ke hang tarampon Root koro! Electricity bill root koro! Raijok harasti koro bondho koro! Raijok harasti koro! BJP sarkar atum kai keta rada farman si nitum ke sai ke claim pusi ningje pon setame EPDCL latum pen smart meter ke pipona bangki kachopang lima phansi ke claim chot la solong karchak duna bangki BJP atum hinlo la si BJP atum kaningje pon rada phansi ke claim pipo bangki kachopang lima phansi ke claim pon pusi ningje pon এতিয়া গম পাইছে যে এটো ইহতে বিজেপি সরকারে সদায় কয় যে রাইজৰ স্বাৰ্থত কাম কৰে কিন্তু আজি আমি প্ৰতিজন ৰাইজে যেতিয়া স্মার্ট মিটার চেঞ্জ কৰিছে প্ৰতিজন ৰাইজে আজি উপভোগ কৰি আছে যত প্ৰতি ঘৰত আগত আছিলে 800 টকা 1000 টকা 1200 টকা বিল আহিছিলে এতিয়া প্ৰতি ঘৰত 3000 4000 5000 লৈকে বিল আহি আছে কেতিয়াবা ঘৰত বন্ধ কিন্তু বিল অটোমেটিক বনি যায় কেনেকৈ বনি যায় নাজানো তো ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত গম পোৱা গ'ল যে এটো মিটাৰ লুণ্ঠনৰ মিটাৰ আৰু ইয়াৰ বেক সাইডত আছে বিজেপি সরকার আর বিজেপি সরকারের যিমান নীতি হয়েছে সিহতে কয় রাইজর স্বার্থত সিহতে কাম করে কিন্তু ইয়াত পরিলক্ষিত হয়েছে যে রাইজর স্বার্থত নহয় লুণ্ঠনৰ স্বার্থত কাম করে পুঁজিপতির স্বার্থত কাম করে পুঁজিপতিক ফায়দা দিবৰ কাৰণে সিহতে পুঁজিপতিৰ যোনখিনি মিটাৰ এটো আমি মিটাৰটো গম পাওঁ যে আদানিৰ মিটাৰ সিহতৰ মিটাৰ হয় সিহতৰ কোম্পানী মিটাৰ হয় এটো মানে আদানি হল বিজেপি সরকারের পুঁজিপতি পার্টনার তে সিহতক ফায়দা মুনাফা দিবৰ কাৰণে ৰাইজক ৰামঠগন দি আছে ৰাইজক লুণ্ঠন দি আছে তাৰ বিৰুদ্ধে আজি যুৱ কংগ্ৰেছ জিলা কংগ্ৰেছে আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে আৰু ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যদি এই চৰকাৰখনে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নলয় স্মাৰ্ট মিটাৰ যদি এক্সচেঞ্জ নকৰে পুনৰ আগৰ মিটাৰ যদি লগাই নিদিয়ে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আগত আৰু জোৰদাৰ আমি কৰিম বুলি আমি হুকিয়াই দিছোঁ smart meter rada phan nang pilo pupen ke ko ansi bil nang ke lema la so putha bang ke ningje jamatsi chokche la si bangso smart meter bang ke inghap si aprang pe nang ki pya meter bang si nang pitu nang ji BJP atuma bang ke smart meter amen pensi chopang lema sai deng bomlo স্মার্ট মিটার হওয়ার পৰা আমাৰ যে কিমান যে কি কয় বিল বাঢ়িছে সেইটো কথা আমি নকলেও নহব কাৰণ আজি এই স্মার্ট মিটাৰে মানুহবিলাকক আমাৰ জলাকলা লগাইছে কাৰণ এনেকুৱা এটা মিটাৰ হৈছে যিটো যোৱাকালি পৰহি দিনত আমাৰ কাৰেণ্টৰ বিল আহিছিলে 2000 3000 বেছি গৈ হ'লেও কিন্তু আজি এই স্মার্ট মিটাৰ জৰিয়তে আমাক 9 লাখ পৰ্যন্ত আমাক বিল অহা পৰ্যন্ত হৈছে সেইকাৰণে আমি বহুত মানে ভুগিছোঁ আমি সেইকাৰণে আমি এই আজি প্ৰটেষ্টটো এই কাৰণে লৈছোঁ যাতে kiduk deda rada tuma phan jongsi jekloi jonalong pharo pot truck anang ke lepulote kawe deda tum koson pensi kereng unpo lasini tumke aki mia mitar nang ki pia bangke nangni lase aprang mitar siputhot nang pitunang ji lasi bangso puthaka bangke rada tum pensi tami chesong nang ji puta ningji pontu regarding the smart meter we are not happy at all because our bills have increased not only for for a small family for a poor family people who have been giving 500 600 are now paying 3000 4000 how are they going to do that with the price rise everything is so costly and on top of that now the electricity bill is also so costly how are people going to cope with that now again we are accusing the BJP government because on the meters itself in some certain meters you will see that there's Adani written on it so they are basically giving our money to Adani again we don't want Adani's meter out here who said that we want we were happy with whatever we had we didn't have problem and then with news report KTV News
Kedam tang pai pai ni pai ingko ratrok siar ni la khasir kep Amreng constituency ki parlopon zirikindeng terang arong oveching riklamahin pen cepatir piponsi ke chengsi angling competition lang o kaparhi ka cepate ki bipon. Lang o kaparhi ka cepate along alohia manpen Charchi Muza Committee President Dhon Singh Phangchu KCS aro chunbang hemari terang lapen KCS zirikindeng zonal committee me pu dipen rong pilapen penangar ratatum chetong dunrin tisi ke chengsi lang o kaparhi ka cepate misen pen paman pon. Labangso ka cepate pon along ke chengsian nong e boterang langso amikar because be alang lisi ke chengsian nong e suri krepo an cepalong pon lo. Adun thon nong e Miki Kharbang modern arong amikar suri kep atangka an cepalong ponsi ke thomanong e wakanai lamare mojem arong amikar suri pho an cepalong pon lo. Iwan Tikerwang na pen nilirong ke dak madana rong. Laki long chinga bang ke mane 110 gram long lo la pas kilong abang pare nili kilong nili sekian kilong abang ke 130 gram lo lo. Non nang li long det pa ka pek bang chok ta long la ke ti. Nili long det kana ti ke nona mat ke long lelang. Labang so me long pen committee tumahin pen ke pachini pon ke non puthot ingdeng hinia phong lang o kaparhi ka cepate ki bipon thujia phan setami chisik mek sidolo lapen ke bang jilanga pora hot setami lapuson ka cepate angthun bipon thubom lang pusi klarda pen pherang ke athengno long pachini pon Mat ke thru pholo. Ane itu mai non dunia ti ako bitulang pusi makho. Kini nang litum la bang so competition ki bi pon along bang ko an ba competition participant atum dela. Participant ke pini ke bang kukir ni makho. Apa nang litum non pothot ki bi thuji apana litum makat pon tulang dolang ma. Dolang. Lagi dunia ti itu makhabam do dunia ti ako bitulang. Non ke pu tulang. Pini Jam lo jurneng area lebang so kompetisi sport lagi sirang arong dan Muhammad Syarif kasing ibi tega nalo sport amasing oketi abang aling si first prize longpo dan prize dopo first prize dopo kena saksi di na bangke price bangan survey po. second prize adoma. Second price bang survey kiap. Heart and adoma. And first price kelong tuman ke laga survey. Consolation prize, second prize, third prize. Lajet ke consolation bang put it. News report KTV News. Pinya Berta ke Lansi Kangton pon iklo. Domi thak me Kardong.